Samoa to New Village. Every time it's out, I get to it. What you do for him? For I'm a new year, I'm a turf for tomorrow. I'm a tamaile fa Samoa. One single level and I let I lua. Na amatia uma fife alfa ape abatuma. Only the silly more fire or Italian tua. Samoa. Na
O te o folo fa talo fa du Samoa lo fa so ngale nei ba ngole fia fi le tengo le wa le ua ko te te nei le July lima le tau fo pele o langa lau BluTV e me se foi o lau tau ma le Tautai ya e po le program o le Tautai ya e ma lo fa vo Samoa le nei fo ya fia fi o le asolulu se fulu pre tolu le masina o February lua se fulu mo le lua ma lo ma fa talo fatu ya ti o Samoa le tu pele le tu la le lei au le lei io ma lau fo fia o tanganta o le ala fo ile e lau lunga ai so tanto tu o Samoa mai ya tu mo tu mo la lo langi ma Pasifika ono siau ata io e tu sa lava pele se meo I lautanga e fai loa mai lava yo lau fonga fia o lo betua I se kueli palengi fa fa tusa mea uma o lo fea ngai ma o ele dei fo yaso malulua tonu sina toma I tuai te isi lava le amatali o le tātou porkalam ea ono onisio nai ma fua anga le ma alo fia ai maisi no tonu atu se tau kope mari koko kama lea iyo kama sa sawa le mai sa taua sa la ilua ma fai ai pe yo pesta ia mo tele sala fai uyo lea ia o to ona fo le Asiata Pio Vaoliko le fo se e mai lunga o le fola ale tatou televisi fa sala lau le BluTV po o lau Moana TV ia e fa au le tautua ma le o nanga mo oe Samoa le atu pele le loto le nganga ma le fa mo le le fo yaso ai mai si e ia tatou fa tala noanga io masania I fa au pea ele ngata o le tātou waso lulu, o le tātou waso masani lava lea ma le fionga I le minista o whaatoanga, whainga whaiva, ai mai sore o nanga tau scientist e tonu so tātou watunu o po so suenga wha scientist. Ia, ai mai se fo ila ia le este tausi so tātou watunu. Ia, o ia fo o le teitei fono, le songa le Laaulialemalietoa, le ua tea Polataivao Schmidt. Le ngata ilia, e iei fo inisi o tātou whai pising isi, ma tau tia le tūlanga la walunga. Leo yele o nanga alo matama fana o se o tanto tulu o Samoa ele ngata fo ile o nanga fai pea ale to fine por to sala ya Laura Kyle ya malitato Pacific Business Hub ia se tato ba ai matuli matanga ia ale tato fa tala noanga le o mata pena mai ele to sala ya pea ia po fea le vaenga lo no fo nga fo ia po le fo se tato update mai ile o nanga le Pacific Business Hub le ngata fo ile o le fo ile tato fa tala noanga ia se tasio fai pisi ngisi longo di lo lautala e le lopo le si pio gate le la ia nei tono Samoa o monia o le pisi nisi mara o nanga nei o le ai se pisi nisi o mia ma fa ta valina tama fa na o Samoa ai kau va marka male o le spa ma le borfong ava bela o le matua e fiu ke kong pili ma e ngofo le lenga le borfong le telo taimi te vili ai tulanga tau internet awana emisia e ia ile tatou polo Samoa tama fa na o tatou duro ia ila to ia ile to mai mo le taimi mo leo le ai ile o nanga le tonu le fa tala noina e lungo le tatou por kalambe le Tautai ia ile nei foi vai ngole fiafi itai ia mo na tali tavai mato tu lo fole to matula fa ngata o Samoa le tu tofi o pa ia lava mai le mata sa o le mata ili o le tui manua se ia pa ia fili ma puletu e o tu la lanta I flemoa na to wilo I manua malo ia no want to fatini o tu sala e le nga fatau mai na se fa metalanga ia manatu fa fale ta tu tala I le yaso io ia e fai ngo fi foi ia ona ta to wa langi fetalia ia mai se fo le ta to proclame fai pe le aso ma le aso mo mori fa bitoa la fa malo ma le fa titele e wo ma pa anga ma mai le ta to BluTV po le ta to wa ofisa fa sala lo nei le Moana TV le ngato lunga I api folinga social media ia mai se fo lunga le ta to wa YouTube channel ia mai se fo ni so ta to TikTok wa uma wala fa sala lo tolo pulo ma moli to ile nga fa malo ma nga fa tele fa tai o launga luenga malo sao ile shei no tato purkalame ele mama ile pulenga me se fole o nanga le BluTV me le fa le o to ile nga fia le nga to mu fa tai ono tanto nga luenga fa fatasi share tato purkalame ma fa so atu
ia atonu e au ngā fo i mo se tasi ia o loo mafatia fia maua singa aka fia maua singa informations fia maua sina au unanga sosoani le ngā tau whaamai o tūlanga i vaenga i New Zealand ia ma so o se Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, o tau umala vai lungo le tātou programi a walu le tātou whaitara noanga na o ngā sekno mai lava o lau angeru kausi le au ta whae ua whaairoa mai e te o lea ua tō ai tau nau le sāfo lau o le tātou malo le sunga le Laaulialemalietoa ka kou korosi wai rofo le tātou programi na o na sau o le tātou ele aiangi kai mi fo ingai o ngi kau stand by o tau malamalama fo i programi le tātou BluTV e me se fo o le tau te iae e na o na tō ai tau no ua le sā o le tātou Laaulia po le tātou malo ka kou korosi ro iai po e vai loa tātou whamai ko ingo pili voi le tua ti avea tātou pala lo iai manu ua maua lea vano le taimine nei pe ia le o whaasi fo mai wa ke isi a konga ia e maua fo isi i whaisina tātou ta mai ori ia matalitari e fo i lisi to telo i lantou lea e tau sangi mai le taimi to a manava ngā luenga mo moli ato lo whaanga ma le whaamalo ale tātou proklame le tau te iae mo o tau le au ngā lulue o lea lava le tuai ngā luenga sa e whita i tu ngā ile nei asu ngā luenga wha ofisa ngā luenga wha i le au wala tele ngā luenga i lungo le whonga tai lungo le sami o ngā luenga i le ea o a uma ngā luenga se o ngā luenga o ngā luenga ma lo whai o le whaiva o tautongi a o se walanga tila o whapulo le tua lima whamalo Samoa le tunu tofi whamalo whai o le whaiva se uso ia au nese Korean o vele ua o iei lau rodi o tau mana tua fo ili tamata moe tasile nei o ave fu asi o tanto o tunu iyo ila afela o whatalofa nei nisi o tau a malulufa unono pe ante ua le ta walo suafa ono le tua telo i tatou lo se sangi me lungo le proklami ai ona amata le tatou live o le ngō mua no vai ato o apia mai mama moli mai alofa o se uso ia au nese por sunga se te fano o tau si la fia fo il tasile nei o ave fu ale tatou o tunu tasile nei o lupe faalele i tulu e me o tau tamo enga ma ke kai mi fa akasia mala ukama e ke le ala fo ingo o lofa ia fa mua te lo tem iyo kama fo ngale le nga pa le maila fa longolongo ku loe le woli iyo yu pakilanga ai ma ya le nau pa le to ngale na la tau fai tau fituli tama mo te si mai rumor tamo Stefano au nese sau pe rumor tamo Stefano mi milo mai o na te al fa se la umita fa so solo mai le lima se la usau le ono se la le la se lo tamo iya ka kong wala le fai foi masui o le tātou o tunu o Samoa ia i ta'alonga le Pasifika ta'alonga le lalolangi ta'alonga le Oceania ia e le whaangaloina a fi ai siona vau iyo ma lola foi o leo ke la mala ukama si sau fai se tata le lungo le tā porkalami iyo ia ai fa sisi fo mai lo pisa ile pisi iyo e fa mai pisi ia te loa a fa yo lo fa sa o le fine ona e sau lungo le proklami ia ele a faina o te popole ele au le tata le noanga inisi o vaenga na ta ua e tati loa John Simbi ma tau ma tanga nga tai leo Colombia ili mo tau uma la vai lunga le proklame William manu savi savai wale tau ma futanga me se foi ia Jaresti ya Lahiti ia pe se wa ya le paka le ma futa mai ia le fala ila talo fantu ia tau to fide ma fan na me se o tau uma la vai ma futa ngor proklame to fa ya matiu ma futa mai sa tu paitea ma ele telo tara au Samoa le wi te mire nei ai ono le au nanga le tatou digital Pacifica ma digital Samoa leo lo alu la to fa pito le te mire nei ata lofa mo fo lofa dwai mo ana sini tautolo raise fire to fine raise le mafuta mai America ina watching from Oklahoma US of A yalena maloa tu ma fatalo fantu Africa Witness iyo ai talo fa si uso ia lino iyo ale ngai se kulaki o se stulati au le ngai security tono le mola manuka iyo au le ngai skulaki ai o lana ia me fai o le mata matai mai o to tele camera fo ia le ale mo po fea la vale meu te savali do mo o ma so to ia nga ngai kongore mo ka ke i lava pe ka ke kaula
lafi tua au tafoni fale o loa foi ka ke ia ele sa vali me sa vali sa o mar skula ki ngi sa ia date ia ata lo fatu la se o se ya lino ma lo le ngalu lu ia a lo le fatu to me se foi o nei taimi ia ele pisi male tau foi manai securities e me se la vela to ele tau sia ki na o to passes foi ia matulanga e ma fai ai ona o to wo to no le tele o fale o lo ia ma lo le fatu to lo la va ya to tai le tua po le mafuta mai stand te le vave fa pe foi la ia tupua lau fali lino fai masasa solusi le mafuta mai foi nganta ilea o maken utu maken mal to mafutanga ia fa pe foi ia lina lui mar mafutanga ia lina ti na ele to fine ia malola var mafuta ba de vanga le fe nganta ilea pen wose ia fa pe foi lui pesa mino ba auto umalava ilungo re tanto por kalami fa talofa mo folo fatu tonu wa fe lua se lau iva se fulu mrefitu leo fa inga o tato cases tonu wa fe lua se lau iva se fulu mrefitu leo fa inga o cases o se matanti au matuai sili ai lava le nei aso mai nisi o aso malava talu o na asia si mai e ale tamaita ile o covid tonu so tanto o tru iyo la makaukia ai mai le fai numero le nei tolu afe lua se lau iva sumar fitu o le afe fitu se lau lua se fulu male iva o le fai numero le nei afe fitu se lau lua sumar iva o lungai au kilani luinga ia o te tele le famai se lau ono sumar fitu pesa o ia ila tau o lo o ile fale mai Maota ngase ese di tonu zila ia mana tuafo o le fa ya tula o por kalami ia I le fali ono tu lang o fa no fo sia sa o yai o te fie fai lo atu ia o to te tala ina ne ia o mai no tanga sa fia ngai o le aso na le sa disqualify o mai lava me o mala me to fa le o ngai ia me fai mai so fo malo loina Asiata you are free to fly ia o ana vila le sa te tala ia uitua ia o free like a bird ia wa sa loto ia ai mo mia le fai o tato mask ia Pea Semu ia me se fo yo tulanga mo mia a wan lava taimi o le fa mai le nga o fai si ma losi o fainga ale tama o Omicron ia di sina on tanto update i tulanga o le tato fa mai nei New Zealand ia wa kilo ele yani si vai ngai o le taimi ni o matua fa tu mulia tu ai nga no fo nga o lo fai ia tato wa tuinga le ngata leo tatu siaki o leo fai lo mai po I ia Spa Road e nai lisi tatu tuilena leo fai lo mai ia wole me fai na la tu fai ani tu inga test fo I PCR test kama fo ile va tu tuilo pui suvane fa fonga la tunu ia nga vidi da ia vidi ku mai fa fo so ongia uma fa ku se fa ona e fa tadi le ia so lua o aso ia sa tele na next day sa we kamale ultimately wa to arva ia so to fa tadi le result nisi o le tele la nisi o tato wa o no fo nga ia sa fa ia test fa bene wa le o to fa ia la PCR ale wala to fa will run out wa uma kama vili nga tamala le o yai or kama io save uvoileli io tamale le rapid test le ala va be alo na faina e faia nei pe se fulu minute muli ani e ona maua le o le result kamala na le o faile taimi nei lo no winga wa amata na ona so atu le tulanga o le fa mai New Zealand I sona o nga fo ile o matua silo wa lava tulanga uma ma run out le tele o vaenga fa pena so nisi na na tanto update mnatu tanto me ia tu tanto malolonga tanto watu moli fa malo mananga fa te tele nisi o tanto company langolang ia tanto wasia nisi tanto company langolong so mai se fo yo sama rianga le o lo au mayola to au langolong so le o nanga lau BluTV ai mai so tanto program le to ya a foi mai so lo ku se siaki o to ai to no le tanto malo e lungo le tato proclami nga fa ala Wa jij nele au nanga fo e fa ingoina ole Maua App e mawhai ona o kai mea ai ma ole a mo moli sao atu iate oe
Whaingoa fie, ngā olo taina leo penga ta whailangi. www.maua.app. Ia ngā whailoa lau oka mea ai. O le Goodman Freight o se tautua tau whela ua inga Maota mwha moli Samoa ma le Pasifika. E la tau te fausia fo ia tingi pusa ma paelo mo sa uta i so o se la po ai te whingalo ai. Ma ki le vaina fo i boru po o sa vai. Whaafso ta iloa ni usa lui lemi po o pali i Francis kulea i le olua fitu, lua valu lima, valu whao no rua. Po o le olua fitu, lua fitu lima, fitu fitu tonu valu, bo desi whaamtalanga. Le Goodman Freight e tautua ma le alofa. Telephone voucher is one of the most convenient ways that I'm finding now to do my shopping here at Farmer Joe, and my sister just sent through the voucher on my cell phone, and I just come straight to Farmer Joe to do my shopping. Ole si tūranga pitusili o le tāu. Ole lafo me o le pepa tala o loa. Ona whaangale e whaatau i o loa e au ngā mole ainga. I think it's really convenient for families overseas if they don't know how to help their families here. Then this is the perfect way. Mai ai le sa so fua tau e le sia sa. Le fia foi sa we mo mawina le foi au nang fo ala mai le talo for voucher. Ila wana whaakau ma me te mga oi. Ile voucher. Tai mo le talo for voucher. Ua maua le apususi o se wa fine. So se paro loa fai ngo fie. A me se le te whai ma le telefoni. Tai mi uma. Ai lo le lafo me le cash. Ona inu e le tamao le ainga. Whaatea tu lava le talo for voucher mo le foi au nang fo whaatai. Ma lua langa le taumpai. Tai talo for voucher. Teki talo for voucher. Teki talo for voucher. Toi whawhelo ia tu Samoa lau whawhongwhonga le nei vanga o le awhiawhi. Le taimbo le wadi lea ua. Tolu sifuru pa 5 minuti o te nei le jula e 5. Le tautua fo ima leo unanga whago pea lau BluTV. Ia ila nei fo i vanga o le awhiawhi mana ia le tau ia manjou i New Zealand nei. A talo whatu i le fionga ia joa i Mali, Samoa. O tai solo siaki le mafuta me fo i le programe. Ia ngā tai leo ainga iwa ma whaitu unga. Ma lole mafuta mai ma lole whaatua toa pe fo to fide a Maryland lavea. Ia ma tau fo i mafutanga ma lole varanga tai leo se uso ia tautua fitalinga ia tautua. Ia ma le tausi ma le ainga ni ile mafuta me fo i le neivanga o le awhiawhi. A walure tantou malolonga. Na uto mo fai tau so te yantu o le ile tātou mahalopo le sunga i le Laaulialemalietoa le fionga le minista o le lavai tātia mai le tātou whaatalanoa. Ia e toititi toi au se toi o ni 9 minuti o te lo ilo fo o no te mili nei o lo tau wha umale la furutanga ma le fionga sa oli fionga yantu wala o le efiso tai mai ai le tātou ofisa e me se fo o le ofisa o le fionga le minista luinga au tātou te atu matangi. Ia o le lava whaatunguina. E ia ile tātou manatu fo. Ono o le tātou taimi whaatulanga ina. Pea fo ono tau whailoa i le tele o proklame momua. Ia o le le taimi o le awa noa mai le fionga le minista. Ia o le taimi fo i le tau mawhai adjust umai. Le tele o taimi whaatulanga ina o tātou proklame. Ia ono le tau puti lava i le taimi. Ia maawa noa. Ia e tau te ngālu rua e tau whaatusa tua i se awa noa e maua i Samoa. Le alala leo te lo foi. Ia e tau te silifia mo tau malamalama le. E ia le tātou whaatara noanga. Le ana fuafua e ea i le taimpe ama e ale tātou whaatara noanga ma le fionga i le Laaulialemalietoa. Po le fionga le te fono. O le tātou whaatara noanga le sa whaatau nuina. Ia i le malamalama mo ana le la. Male tau sala ia pea fatasi fa fo i male fionga le tabite pulo le tātou Pacific Business Hub le fletua ia Loraka e ro manatu ia ona isuinga teis o leo le atu le vanoa le tembile nei e mafai ona fa tau le tātou fa tala noanga le ia e ono ave fo isi na lao po si na vanoa e le fionga le te fono e tau fa mai ai le la fono tanga le tembile nei ia ia fa tau fa mai ai le la frontanga le teimile nei ia male fionga ia tuala a mai ai lo ia ai foi mai ia o tatou paleni lava foi tulanga le teimi ia seki tatou pa le tu foi tatou prokala ia tatou ngaluenga fai fatasi ai ono le manunga ine nei tu le uma tatou fa ternonga le teimi muni ia tau nu fatasi
ia ona le paleni le matulanga faatulanga ino tātou porokalame ma le taimi natu le ole ansi le sila le tātou watunu ia ele faatalanoaga lea ma le fionga le tamaitaipule ia lora kao te manatu amai ia ona faataunuu lea o le tātou faatalanoaga umaua e foʻi ma se avanoa ae avave fesootaʻi mai foʻi le fionga le minista a o hala le tātou faatalanoaga lea e mafai lava foʻi ona toe kolosi totonu le tātou porokalame aina ia putipoti lo tātou avanoa ma le fionga i le li minista ia manatu lea le aseu le tātou porokalame ele o totonga le faatalanoaga le tausala ia pea ia ma le tamaitaipule le tātou Pacific Business Hub le tamaitaipule ia Loraka. Ia whaasala whatu Asiata Pio Vaoliko o Samoa o loo mai mō mai I le nei teini. O lea mafu te whaatasi atu ma lea fionga le tamaitaipule ia Lora. The CEO and the founder of the Pacific Business Hub joins us today. E whaatala noa le mata upu lea. How are we doing during this pandemic and how the Pacific Business Hub is able to help our Pasifika businesses and our small businesses during this pandemic. Where can we go to source the tools and resources to enable the small business to continue during such a difficult time? Whaatala whatu, Laura, how are you today? Ta whaatalo whatu fo I pea, wha pea leo whenga ruenga ale Bluwave ile nei aso matango fie. Ia whaftai lava mo lea wanoa me tatitata noa ile nei aso e awale a watu sosoani tato tangata Pasifika e whai pisinisi. Ia, lea e pea lava whaftai. Oh, that's good. I've seen a lot of photos of babies, so it's really good to hear that you are well. And I also know that during the pandemic, you are taking it easy, especially with your young family. But first of all, Laura, for those of our community who have just tuned in and who are not too familiar with your side of the business, can you give us sila whamatalanga a wā ia lo pisinisi whamamole, Laura? Yeah, first time ole no pea so ole au nanga ale Pacific Business Hub foi ole macho ia sosoani so toinga me tau pisinisi whether it's advice. Also at the moment we don't have an office right now, as some of you would have known from our post on Facebook. Wale se macho office teni nei ia ole lava sue ia fetoi lava male sa ole afo ia ole fa mai ia ole pipisa fa mai temi nei ia le will work out well for us. Now we're focused more now online, and that's what we're going to be focusing on with our businesses, is try to get them online. If you're not online already, you need to consider going online. When we say online, konga mafofau e foi avelo pisnisi lunga le upenga tamfailangi ia awale, you know, emo el soswani mo oema le pisnisi. Yeah, so I've been very much working from home with now the pandemic actually out in the community. We've decided to do this because we have a young family, and also we have a 4-month-old baby as well. And it is very unfortunate that today we got our older daughter's result, and it's positive, so which is a huge concern for us, but we are following all the advice of the Ministry of Health right now. So it's kind of really difficult to try and juggle looking after the kids and trying to run a business as well, and trying to reach out to all the businesses out there to help them too. But we're okay. You know, we've been prepared for this for a very long time. Our support we can provide under the Pacific Business Hub is around advice, around providing you with information that you need to know to help your business during this time. We used to provide affordable office solutions, but at this point in time, that's been put on hold until such time
we find a space, then we'll be able to provide that service again. But in the meantime, we're only here to provide the advice, be here for you. And, so most of our meetings now are done via Zoom, just like how we're doing this right now. And if people are not used to this kind of, not used to this kind of way of doing business, they'll need to get on it. They'll need to get used to it. They need to be taught how to do this. And we also provide that service for you to navigate the online technology and stuff. Hopefully I've answered your question here. Yeah, no, thank you for Lava, Laura. During this time, we've seen that it's otele o tamai, pisinisi laiti. O leo o vai for ile framework leo was set from the expert, and they've given us expert advice. However, I know e yai for isi pisinisi e matua ile mafai ona navigate their way through this framework that's been set aside. Do you have any advice on why ile framework, this framework, and also if we continue to be hit with this pandemic, is there any kind of fisosoangi, from the government to provide the tools and the resources for our small Pacifica businesses, so that every time there is a peak with cases and we go back into, some kind of lockdown, or, where our government then, close some of those businesses down, is there something, or is there any information that you can provide to help, direct our small businesses during this time, Laura? I think most people, from what I have seen, the framework with, I think we're in the red light at the moment, red traffic lights at the moment. I think there is still a little more the new framework. It can be quite confusing for some, but why you can follow le page ale COVID, is it la le COVID page al malonga yai. Examples on there, but okay, local ke kakangaka o I don't know whether they know about the page, but access so they always have a alako tables ngai ka umai ya ka ko ia for ia inga fa mai me ka follow as us as businesses as well, which is still lava le malmala ka so mga omiala sa service fingale reach out ka fingale fa malmala kili le framework ma me ka fai because even for Yamako Yauya, ole kele for ya facility le lakama fo ngale okay afa pela my little household. So where does the isolation start and end? Afa pela lewa positive sesiala mako inga. So alali positive out, but we still have to go through that whole 10-day isolation. But by that time, but maybe after that time I will get it. So how does that work? So it affect you for la besaka kang pisingisi it decisions e kaunga fai mo la pisingisi. So there is a lot of, I guess, gray areas ile framework clear. So for example, makole fai is just to keep an eye out ile for from kalangal malole sau pole ako ng susuangi de Maua mai awal susuangi ako ng pisingisi. So it's hard. I think it's tough and it's challenging to kind of understand the whole process. If I singa lave ole for the framework clear, you've just gotta have to stick with the I guess the government websites and information that are coming through from government, and not try to take words of our confused so
Yeah, but I know recently, was it 2 days ago, Linga, for announced el malola ko soswangi mo kang Fisheries, which is out my next week, which is again eleo for eleo maokikelele lako famalanga mainga ole for ole support linga. I know it's similar to the RSP linga more last year, but still there's questions around it. So we'll actually try to work our way around that and understand a bit more before we put out the information. If not at the end of this week, it'll be next week, maybe Monday or when it actually comes out. So if I follow the Pacific Business Hub, please go on our Facebook page. We're very active on there. Whaksukainga mai a mākou me kaunga o kikilo e me kaunga whai, ma support lai at gaming ei. I personally feel the support and everything for businesses, there's no sense of urgency in it. There is support around the Activate Auckland, which is the Activate Tamaki Makaurau funding, which came out last year, announced in October last year, which you can get up to it depends on which support you want. So if I advice lemanga Hawaii is up to $3,000 lea for a support linga. But as of the beginning of this week, that has now been exhausted. So loka pungi le support nga gaming. The only other support I know available is around implementation, the implementation grant, which is you could potentially get up to $4,000 if so put together a business plan. They put together lo mea ki manga if I gaming, for example, if I pianga ki manga o a makaso website or go online or sort of what do you call it, platforms online, that's what you can actually use that for. So please go on to the website of Tamaki Makaurau. For Iliskalailo Pisinisi. Again, the whole process for that I feel is too long as well because there's people in the middle. And yeah, so if I think le accessing or support, but that's why we're here as well. If you're having those difficulties, please reach out to us and we can work with you with that support. Look, Laura, you've made it clear that there is support for our Pisinisi out there. Unfortunately, it does require a little bit of us to, it does require us to invest a little bit of time while in Fisoswangi that's been set out and rolled out by the government. Laura, you did mention at the beginning, before you, for your last question, is preparation around this moving forward. Can you give us some advice or some final words with regards to the preparation for all of our business owners? Okay, loanga la for il famailia lela loa pepesir gaming. So according to what the media is saying, Malmalo, this will probably take another 6 weeks, 6 to 8 weeks for until for a slow down which is a huge challenge for businesses at this time. So online presence, afai ele o yeso website gaming ele o yeso social media presence at the moment. Even reaching out to us because we have the connection where we can actually refer people to get them online. You also need to look at what do you call it? IT technology, sign up to some of the software that's available out there to make your work easier and more efficient. Like for us, when 2 years ago, when we went into lockdown, we actually did our research and found a lot of
online tools and resources that we can actually use. So that way, if we go into lockdown numerous times, we know that it's very easy for us to transition from having the bricks and mortar online. Okay, so like for example, Yamako Giminge, we've actually canceled all our face-to-face meetings. So ele o whaing mako for ifungo or pakalunga face-to-face, you know, that's how you spread the virus, is because having that people contact. But now we have booking software online where people can go onto our website e puka ele kaimi e for i makikalangoai online. I mean, there's a whole heap of other things in Whainga. I signed up to most of them. Well, we've found some free software as well that you can actually hook up all the different for parts of your business to make sure and operates for a close office po close lo pisinisi. I know ole for a ole vaenga pola industry le killing nga fiki gaming o kako hospitality ngai ka kai e fai fale inga, you know, whenka fo ila ko le fo i le wa man ko ka pungi lalo le fale inga pea lo pesi fa mai. So, and those are the sort of businesses you probably can't help them during the lockdown periods, but what they can do is to prepare themselves for when they come out of that. And I know it's a very challenging time, especially not just around all these things, but also our mental health and well-being, because I'm sure it's taking a toll on a lot of people. I'm sorry, I don't know why I'm emotional. It's just to stay strong, and just to know that we're all in this together, and we need to lean on each other for the support, and to know that we're here for them. So anytime whether people want to vent, if people want just to talk about what's going on in their business, to give us a call. You know, we're open to people just giving us a call and just talk to us what they're going through. We may or may not be able to help, but we know that we'll be able to refer them on to other services. I know we've been putting out information and we've been actually getting a lot of calls each day, especially when we put out the support that the Ministry of Social Development has right now. I don't think many people know about it. Flexi wage, flexi wage self-employment support. So we've had almost 10 calls in the last, since we've actually put that out there, with people actually wanting to start businesses, which is really good to see and hear that our people actually want to start businesses. I just feel like they just don't know where to get the support. I wish there was more support for businesses as they do the health sector. You know, I know that they've been thrown money a lot in the health sector, but what about our business providers? You know, I know that there's support that's been given, but it's not enough. It's not enough, and it's really hard to access it. Okay, but my advice to people is to not give up. You know, we're all in this together. If you need the help and support, give us a call. Also, we try our best to be able to help, especially around finances as well. So we're always looking out of what's available out there. And it's so important that we all work together as a business community to also create a circular economy for us, to circulate the money within our communities by supporting each other. Our vision is to enable, empower, and enrich. And that's what we need to be doing right now, is to enable each other, to empower each other with information, so that at the end of all of this, that our lives are enriched, you know, because businesses are people too. Who are behind businesses? People, you know, so we've always got to think about that, you know.
And we all maybe seem like we're doing so well and strong, but really behind closed doors, it's not. So. Look, thank you for Petai Lava, Loa Whionga, Laura. It is always such a pleasure and honor, to have you on BluTV. Once again, you are always helping our community. You are always providing our community with the tools and the resources to be able to survive this very, very difficult time. But thank you again for sharing your wealth of knowledge to assist our people and our community during this tough time. Asiata, there you have it. It has always been an honor to have Laura, who continues to share her knowledge, her wealth of knowledge for our community. Please get in contact with Laura at the Pacific Business Hub. She has made it clear that there is a rollout from the government to assist some of our small Pacifica businesses, but you need to invest a little bit of time when applying for the applications. Whawhitai lava Asiata, back to you. O le tautua ma le auaunanga o le Maota Samoa Service Station nei tuanai matu. Mātou te utuina lau sa ma le tele o nisi matu auaunanga ese. Ai le ngata fo i lea, mātou te siakiina fo i lau tāwale. Mātou te sapalaia fo i swahuu mo lau tāwale. A whai fo i o vai pa o lau sa, a wala te popole. Mātou te sapalaia fo i ea mo lau tāwale. Mo lau nofo silafia, mua, ta pē lau tāwale pe autu. Lua, ta pē lau telefoni i le taimi e utu ina i lau tāwale. Mana tua foi, e matua i whaasa ina le tau mawhatapa aina foanga whape nei. Wa iai foi au nanga i lunga o le Pacific 40 e whaatau ina ai le talofa voucher. Maota Samoa, o le Maota mo Samoa uma. Mātou te fia e au na pea mo o e Samoa, whawhetai le awhio mai, we'll see you again and God bless.
sai malo fo ile pale ile ni vai ngole fiafi me se le toi fa o wino tanto wa proclame ia no mai el tanto malo longa le ngante le tanto fa tel noanga mata ko fiel tanto fa tel noanga le sa ta pene le to sala ia per su le tanto BluTV ai me se le fionga le tamai te pulo le tanto Pacific Business Hub ia le fionga le tamai te pulo ia Laura Kyle ia ai me se le fa tel noanga tolo pulo ia loto fo imanganga fa moenga ia o langolongo sua ile tau mo fainga fo ia le alo le tulu po le tamali fo ia le tulu ia po le fo to fine lana au nanga ia le la fo se ma to ma fo le nanga le BluTV ma le Bluwave ia sa fa fa ile mo fo ila lo le Pacific Business Hub ia ai moli le nganga fa malo ma nganga fa tele ia fa mo fo ile tua e tau rumanga me se fo fuanga fa ta to nei to sanga alo fionga mali tanto nanga le Pacific Business Hub tai wala wati Samoa le o te ale titi ale tu lion o le mo tanto so tainga male fionga ile minister e o le nei sa no mai ia pe fauta mali le proclame ai ma fai ona toi fa te ani so tanto fa tala noanga o le sa sketcho mo le nei aso ma fa tulanga mai le nei aso ia ai ona tau lunga le tanto o vanoa male fionga le minister lo winga ia mo woma pa anga mai me se fo tanto mai lungo le tanto proclame o talia le tanto so tainga ia ona inga pelo fa mo o lo fa mo tino mai lava le fionga le minister ia me fo ngai kanga ka o afele official minister se give him a break ai o te fiela le ala wa ile fisu inga tanto proclame le ala fa mo mai fa te anisio tanto fa tal nonga manisio tanto fa business longa pa tuona o fa ilo ile amatanga o proclame ta sile nei te loa o le si tatou pure gate Samoa le nei le ale apale mai lungo le fatal noanga o Maua ilo o no ia ilo la sa se lua ele tau fa ilo ina le fionga ia le au pepe junior tala ilene ia male o nanga foi ma tau tu o lo fe ngai mala na fionga nei ni usile nei o le la to lua mai male fionga ile li policy founder and direct CEO and director o le tatou o nanga fo le nei mo le taimi mua se tama whanau wale turu o Samoa. E o mawhaio na ia whaatinoina ma whaataunuina le nei au nanga tau internet. I to tonu o New Zealand nei. Leo le asipa markama leo le Sparks o le Vodafone. Leo pa pale mai le fionga ia la waki Neemia Iosia i lungo le ta programe. E le nevanga o le fiafi whaataro whaaturo lua sa se lua. Lau fionga leo pepe. E apa ia o la inga sa antuala. Me se fo ile whaalifitu mara mitua e tau uvea. E a ringa tala i lea. O le fionga ia le i polo me tau internet le fionga ia la waki ia wa foi ia le fio le lua to limonalo la to msa la to malo maleto ia te nane to o fui fatu ia watu ilangi mana mo uru malu ia sa futu la faio le pule ataro fatu e lungo le tanto proclame le vanga le fiafi ia fa felo ia tu lau talenga asiata ia o en falfa ia tu mua ia pa ia Samoa le o ia mesele malu le ala taua ia fatalo fatu foi ai pa angale tato proclame le tautai ia fa tai mole ma no ma le fionga ia la waki atalo fatu le fionga la waki ia fatalo fatu fionga asiata ole tautai foi proclame ia talo fatu foi i lau pa masanio lau pepe ia wala to fa fo punef ma lo sai fu pa le langi ma malo ta tau fai fatalo fai le anga le o le tantou ma tai sidi le langi o le pa le mai lo lu sa fo lau fa malo lu tu fo ia e le a fo fa ma ni mai e lo fionga o la tala na fai le atu o to e sui alto ara tantou por kalame o fatala nonga ia ono le tu va noi le fionga le minister Samoa na mantara no nia o alu fatala noanga ma le fionga ia Lorca to mai sa noanga le fionga le minister Asiaka fa malu lu ku la au la ku nge proclame o fia aku i tanga ia fa singo mal camera o lo ia la vana ia fio anga i tonu lo no official table nei le la tau fa mai o le la le lo to fa na nanti tu ia lu fionga e ala ngole na fa tu langa tanto le afoleon ia ai e tu wani si mele le ono ni si foi mele le anton ia o le o lua tamua mai e te wala e pe o le karuenga Joanel papitiso por sa o ia le o pepe tu spaia ia asiata mantua na elo falangingo le
o le vai ti ma le vai malai o maua o va tau fa off ya lono winga so se ava no ai te tala mai ma te talo ma oli o mo so ma va no e fa tai fo ile pisio la fionga le Laaulialemalietoa ia o le uto e mo mai so ma va no e luma mai ia ma ua ma te tani ala va so se mea la to fa siat lo fa tai o le ala waki ala iona o io e mo o amine o le ainga matua le I to finga le fionga le tuia anga tamale langi ainga santuala ia le ngol fa to fa la inga fa ali o ainga le io e tu lo lotto awala so fa pende o so ia pi o kau lo so u ai le me programa mataua numi le fau ma le uto ma le maini ia e fa to le leia fo ia to fa lo lotto tamol ainga santuala o yo le pa le mai lo sa se lua tanto volta to fa tan no no tanto taimi la ufionga la waki ia se e fa mai lo le seunga o le wo fa ilo ile atu ia e pe moni ia o le taimi mua le nei wa yese au nanga fa pene fa vaina pe mamanuina e se alo tamali o le tanto botulu o Samoa la ufionga ia matulanga fo I o le tulanga tau internet providers e tu tono so tanto botulu o New Zealand nei la ufionga Tautai Asiata mole avano foi le ngata foi le amana ia foi ni tangata I lunga pokalami ia e patalo fatu foi de pa ia male malu pa ona fa fonga mai le ni tula le fiafi ia o lo ingoa o Neemia ia au fa so fa nei ia la waki ia o sa uma le afi anga le o sa po e fale alili ia o le pa ia li paka ia ma sapari savai ia ngai ngu yo ka fer wa I ma ngi sila ia ai kusai malau fa sili asiaka ia e masalo le kulanga fo ile kasi kele o mai lo le po ia se sia kampani Samoa mo fa la ko fa ki bi le foi kulanga ni ke o se so kalanga ia ai ngai su enga fo isa kam fa ia la makanga mai ia ele I ma wala vo ia se alo fo yo ka ko kungu io fa ki mai le ngi fo ia o nganga e pe le ala le nga wa fo ye fa ki ngole o nga ia le nga kai le ia o le fi lo aki ka fi lo po a me le wali e fai ma ko I ki le fa le la pe wa ka ke su e fa le fo nga le ma kilo ia pe ma fai nga fai ka mi fai po le kula e pe o le karia ku le na fa siri ia se Fa'atai tele, fa'atai lo fa'amani nonga e meisio lo fa'asino manga malo tamali anga, walanga o le tangata maro le fa'asino manga. Ia o kamikiro makangi, ia tamiti fo I o le motu tele sala fai o le fa'asali. Ia o tamiti fo o le aingo le malietoa. Ana tulao le ale tau au tala ina le vaenga lea. Ai ora o fa'afisiri tu sa o tu lavo lewa e mamanu ma ia le vaenga na fuai ni sio fa'afisiri. Se taimi o to e tapale fio ngala o pepe me se foi o le lango so to la waki se fai so no o le memonia ata tu tala no I kampangi ngai o internet o ingoa ia o so mai lo mafau o pure kate e o le ile o ngal Facebook le fai le Facebook le kai mi ngai wa ngalo ia o le ngo ia pe o ti tala no I to inga foi kampangi ia ile Spark o le Huawei ia o le Telecom Vodafone, Digicel, ai pe ke I kalinga I le whaalongolongo atu. Ai se halo Samoa. O leo na amata mea I se au nanga whapene. O whea ke sawa I maletu ai ngā malama mara nei fo ito mai. Ma whaina tala noa mai le maro le tunu o te roa to tele. E fau fo I le lato silsilantu I lau whionga la waki ai mai sio le tūlanga I lau o nanga malau sāwa ringa mai tūlanga tau internet. Tautai tele siata e sili ono amata tule amata nga mafu anga wala nga o mai ngi sila ia sa fape nga o nga paingal benga fi Samoa ni si fam kangal benga le ka ko malo ia sa famangu ia lo fo ye falau kele mam la mai ngi sila e pel mafu anga nga nga ku vai bengi ko ku ia wa sa o nga luela I me fa computer por IT yo ole onga foi sa ka fa lau kele mam lama yo ole onga computer foi yo ma ole lau fa winga ia sa o ka ku ngi lua su lima
ia ko ka sanga sa fa ki mai la ia mai nga so ngal venga la ingi sila ia pe lo lava ngai company sa fa ngal venga ai ia esa ia lava nga ka inga fo inga le pe mafai o fa ki mai nga sa wa si IT ia peila o nga sa ma ka mai company le ka o IT support solution been running for 4 years now the IT support solution pa o nga fo inga ma fu mai ai le OceanNet peila le internet le wa yele ta to fa tal do ngale ne fias ya ma ole experience ke mo ma ya ngal wenga fa kingo yo ma fu ai o nga ma fa we fa kingo le kula ya wa ya ia ma ko clients ya ma ke fo ye au nga ya ma serve ya la ko solution so ya ke ni ka ke la ko sia ki le problem yo le internet le la couple le problem yung kam file so ka ingai compagnia po le spark ya po Vodafone ya po compagnia ki kele ko ngoni sila e pela fa afrika le kele ngofo ma ko ni le au technician ya ko iki ikula luai kula o kai lungal kele fogie fa kali se respond mai fo inga le solve le problem ya ayo o ngi ikula o maka ke lungal kele fo yo la ko kongi umba customer la ka ya nga lungal kele fogie la ka mere fa e pio le ala nga ma fa a ko mo mafai o nga el service le ko ngola IT support ko le pisingisi le IT ia sa ma fa makakalo le ali po le ase kula nga mafai o nga fa ki mo ngai le foi au nga o kal ko le se me fa ngo fie ma ke le fo le coupe investing in mafai o nga fa ki ngo ya le nga kai lo kai mi o le a vai se mo lo ai ya e sa we a maka fo ile ka mafai nga io le la pinga a makailo nga fa kule le company le ka o OceanNet sa start trading from last year December ye le pe o marketing yo o ya ngai ma ko clients fa yo nga sign up ya ma ka ko fa kal nga le o fa ye gaming ye o fa nga lawan ma ko internet e le tingi kilo ka nga gaming ye yo fo i le fale o ngo fo ai ye o fa pe nga fo yo nga fa nga lawan le OceanNet ye provide le service le ma o le peor kulanga nga Asiata langila fa fsi yo ma fu anga nga wa fil ai fo ile au nga ye ke lo ai am fai palang ye fai au sa bo ye mo se ska ka pasifika awa ale ko anga su ma kam fai wa ale o ye ke le do polar kulanga le ye le ingeki ai si fo ia ISP provider ye pese ka kom fai ngai no fasili Asiaka malo fa'avitai o le ua e saunoa ma fa'amailo le seunga o le ua e fa'ailoa i le mamalo le atunu'u lau savaliga na afua ai ona maumaloa e maisi o le tomai ma le a'oa'o tauina o tulaga tau interneti ma le insinieina o tulaga tau computers ma vaega fa'apenei a o e saunoa e sa'o lelei lau saunoaga lea na ta'ua o leu te mai tauina le alo le koneti o le tatou fa'atalanoaga o le puā magai alafa ia e le o iai se vaega e alo pe tau pa u fo lele pe tau lusi mai ma tau mana vanava mai pe masania ile tele lau pepe lau fionga le fo wa mai tau ina le wa ya ile so tanga twa vala lanta male o nanga o lau fionga fo ile stanga te tau fa fu ngo fie ma tu langa ile lifa ngo fie o nanga fa pene ona wa lo fo ile si le fie tu langa ile digital me se fo yo marketing a vainga fa pe ale o mai tau atu le wa le lifa lango ile o nanga le fionga ya la waki e me se fo yo le tulaga i le OceanNet fona i saunoa i le vaega lea aftai Asiata atonu le amata mai se famtalaga i le tausaga na mua mafiloa i ai ma la waki masalo le lua afe sefulu iva e iai le faamoemoe sa faatino le Maota Samoa ia sa fatoʻau filoa i ai ala waki ia na uma lena po talanoa mai ate au e ini na iana me fa pisinisi o lo fia talanoa mai ai na fsuia ai manumera tasi ma text na fai fato ato e motu mai na fato amato e felo ai ma malawaki ina wasau e failo no official Pacific Business Hub lesa ta ua ia te mai ta ia lora na mavai atu pe yo i le na tatou fa le iai so soani le business ia pe ina le na felo ai le so ya Neemia ia ma sani e foi ai ono le masalo e la te sema
tausangan te nei ya a o tapena foi tatou mo malolonga Christmas a te ua fe au mai au e la waki e faise mai puti ma tatano ia ona faaso mai le ona miti le ua tino wa maua lona laisene faatino ila na ua unanga internet ai o lo ia lona mafaufau loe a matal company ya masa tatano mai ya pe mafai ona ma ngalue fatasi e le faalau loina o lana ua unanga o lana ia expertise la iai malona ilola iai ole faatinoina le ua unanga connective meta technical atu te saini lava ia plans o internet ato telefo ele o malama po ha o me lai tonu o nei pepa o saini ia saule pili ona ele o fa malama ina e company te tele ia ona o tele lava lato o faatino lava lungo le internet lato au nanga ele saininga male ai o pe fa so me la waki fa mai e mana e face company e toi fa fo tu langa fo le lo fata wall service fata wall fata tanoa ia mal fata wa o le fa malama le lei o le au nanga ina ia malama le client fa pertania pe fa Samoa por tu langa ia malama le lei fato a sainia lo concarati ai au fo te na me fo soni pe wes fa le tonu le internet ala vili mai o la fo italiatu e mau so soni te mina pe o vanga la na o mafofau ma na ia tele le miti ala wakile yai ma se wa unanga o te loa e mafai foi ono o fia tautu ai mole mamalu lo tatu watunu ina ia awas ne ia isi po se ainga o la to tong yal tu per termine e tele atu tu pe le tong nai lo le planet tong na yai ai pe o le tulanga na le tong fai ai fai se awala ne fa na so soani na tatu tangata Pasifika ai mese na tatu tangata Samoa Malo fa lo fonga le pepe mo le fa mani no le vaenga le fa lo telefoi ta mo le fa siri le sunga la waki fai la e sa no fa pita uri le tupu le tele io isi providers e fa no fa ilo atu fa pena o fo yo ma tu fa ke lo kung po le ma tu provider le ele o le spark le o le au sia ka ma fo ngai le tele no mai lan tu market o le tele le fa pita uri le ye o ka ma fo le ro man le internet va tu go si lo mai le si taimi ma o ta pena ia le tanto OceanNet ma tu langa fa pena e fa fo ia le fa fitauli e me se foi o ani tu ainga bundles ma packages e me fa e fa ilo mo le dei e anga ba mo ila to o ke lo umaro ka ko fa ka ngonga le ai fiule kali ke fongi le la wat ia ila to la mana o e suia la to internet providers il tanto OceanNet fa mo le wa Tautai Asiata mo le fiti a se fa tali pepe a mo le tatlanog o ai le avil menea fias ia ai mo le fiti a Asiata ia e nai vaenga foi na le tilo ai ile ia le fisili fa pe what makes you different from other providers le ademi ese yo to ia mai si foi le provider o providing the same services ia e pe la ku langa le ka fa pamla mai I ngai kangaka ole e pe fe gale a vili mai e ke kala mo sa mo e ba fa yo ma ku fa pamla ma ki oi I lau lava nganga le ko inga ingeki ya male how to solve the problem inga ia awangi I le kai lau ingeki e ole kulaga fa technology e ia yo terms fa IT a ka ko ni mo fa ingisi ko ni fa sa mo yo o ku fa sa mo se si ki de winga up e pe la le ka ma fa inga le e ma fa ia nga ma ku fa ni o sa o lau lava nganga ma e ma mai e sa ole le lava sa nga le opipi ko kele ngai ai ngolo sign up I plan ai lo mama lama po le ali plan lai sign up ya me Claudia I ola linkangi pe yo menga me Claudia I ola linkangi ya lo ku kusala le se lengi fo yo lo ku kongi ia male plan lo ofa wa pe kulanga nga ya lu moku fo inga le ya makamaka nga Netflix e moku ya makamaka nga YouTube o nga lawo overload foi ngale makanga o uma lau plan ai e kile unlimited like fa pe o ia lo wala lingi ai uma lo le lua ko ruwa yas makalonga si lo lau lingi o nga ele unlimited lau lingi o plans la e offer mako e unlimited uma ia lingi ele foi se
se vaenga fo inga le fa pe reach lo le maximum maybe 100 gig ama kalonga slow down le se kula ka fa pe nga ya mako o le speed ale ma makanga umana masinga o lai o le speed nga fa kuma winga o le ala wala fa nga le kai kai nga o nga umale le fa nga ngole le ngi per kulanga nga ya le nga foi lo yo meu antivirus ye pe fo yo mga ko fa ka uba ai fo de kelio ka ko nga kai ia services ya se kasile nga o nga fa ma ka fe pando fa kasima ko service ia male family filter ia ole family filter o se au nga le ma fa yo ma ko pulo kainga ia sites i ko kongo o afo yo o connection o ainga kai kasi ia e ainga ainga o ole po se i pala kole kingi ia pe ka peri kingi o ngole ele o comfortable ngai makua ia po afo ia site solo access ia ngai alu fa ngau o ngole ke mingi o company ke kele ia pinga ka mo open uma ia plans ele se me ka fio fiela ko fa se kasile ngau service lo mako aku unga ko mako plans e mafayo nga mako polo kai ngai sites e control line le access o alo fa ngau i kulanga fo inga le ele ka unga o yela ko kilo e peila o le singa kau kua ia lewa mako kam fai fo e ku ko ma e fuli uma ia le kulanga le o ai lava make up le pawale me ia sa o le modems po le router ke fa kau ma ia mafai o ke po lo kai site ia ko maka fi ma le fa king ia ma pe kulanga nga le ko ke le foi ngai ai nga fi le mele ia wa pe o nga o ke me moi ka pe ring kangi pe se ile wa ia vai le umia lu ko ma singa ko vidi ko sui le router o se so le wa pe ka pe so wa ia fi fo ile le device te kulanga nga ia pe la a kom fa ku ngai filter ia like o le first stage le polo kai ia site ia o le ama fai pe console ma ku ia le internet e pe le kari ngai la si asia ma lo fa tai o le u badino le si vai nga le ta u fo e me se man tu o lo fa fonga mai ia e ke kau le pole lai le se o le wire o le modem po le router ma le leanga so o ai ma u ma e u fa le ton o le lai man ia le provider le o le sa wa mal tamalina e polo kai ia me i te le fi fa na u ma ila to fo e mata mantai pe mo li ai le te tau na mata mantai am fa fa lo no le tanto taimi ai sa no lo fonga la waki o ani tau fa te tai ia mo fa fonga malu le tunu ai e na oni usila fo yo mo wele o nanga pe wa ono wa tu Samoa i la to le fa sili me Australia pe ono o tu ai fa mon mon tai asia ka vol fa si ia o ke le lava ngau ia ai o ki fa so ia fa marulu aku lai Samoa mai si aku ngunga Fisheries ia ngai lava gi silo ka mo fa ia kama faya kuai ya aku ngolu manga apule lo fale li kama fai ngalo fe ngai ya onga paso solo koi foi des ka ku aku ya maisi ya ku ya pe o plans yo mako o fanga ngale lua lava plans mo residential ole 5/300 ya male max 500 so ole 5/300 ya up to 300 le speed le sawa le so e kusa le male se lauli ma se full device ala ole Netflix ke me kas no lacking fa ka inga nga ka mo fa ka new device pe se ali mas full computer ai ki le Netflix le mas lacking ke ma wa pe fa ka inga nga mai le fo i mo la ko ye fi ka aloi gaming wa no ye fi ka aloi ka alonga online ye pe le plan nga ya loi ma o ma ko sa linga le plan nga le valis full kala lo ma i masinga ia ai ole max 500 ia lo mako fa ka winga le was full di makala i de masinga ia ole max 500 ia up to 500 speed ia lo winga mako super fast super speed le plan nga ia pe o ngai plans nga asia ka lo fa pe nga mako offer nga mo residential o pisingisi ese la requirements se ka ua le la fa kala ngol le really mai ko ia pe wala mai foi ma pe ya ko le fa kala ngo po requirements o lo mo mia e wa ia pisingi se ko lima staff ia pisingi se ko se fulu ana ilunga
Yung fua lola yo le ikanyiki. Mafai yung provide Fisheries ia. E pe ole kulangan nga angawa e inungal ka website. Ia ngu mela e nga foi le email. E fa so ka email. Pe a fingalo fo e lango inga o nga alom kam fa nga o suka ko. Mu. Malo fa tai ole sina sini la tu na tu o le ambai la tu ngol program to tele la vai la tu lo inkalesima fia fa fonga pe le o nganga ili tatu packages le sa o to se la male tamale o lima se la e ini si o le fa sini bai ni si tu langa fo ngai pe yo ponge si sa o ma le o nganga le ya mo nei taimi a manta o ani vai ngai o fia mai ai le o nganga le fa mo le lo fio ngala wa Aftai pe ole ma tau fa malama tula matanga I tulanga yo le antivirus ma le filter so ai le ngata ile ia ole tech support fa pe wa fa le tunu ale piker ngol ket fongi vidi mai ma ko fa kingo ngal bema ia ole ke minge yo ngole fa kwa ka makale de ngi au nganga ia fa malulu ko ere mo fa yo ma ko compete company wa level ngola mo so ifua gi sila ai ole kamo fainga le la kamo fai ia amaka ali ke o mau na mako ia ai le le o nganga le pe ka wele pepe ole customer service ia vili mai ia ta lo fa malo so ifua ia kala ngoala ia ia o mi kala ko isi me pe o tulanga nga asiaka ia ai vili mai ke kala ngoala vai I tama fa nau ia o alo fe se tato atu ma o laulava nganga ke mam laman le ia Malo fa tai ia la foto la pepe se vaenga tau le market e misoni so vaenga mo le fa fonga nga Samoa e te fia sa no ai te wulunga mai ona fai ule sa ulanga le fionga la waki Asiata ole vaenga ta ua na ua fai lo atu na nei au kilani le wa amata tuai tatou le tatou tautua ole tatou ofisa foi ole tatou OceanNet ole wai tatou I mangele o mangele o le capital le o Samoa tono New Zealand o no winga e tau leo mamau o I le tatou Samoa House I le motor consula e le wa ye o tatou official digital ye tatou official le talo favata le fo wai ma tatou official le o le OceanNet ya se taimi tu atu lunga le numero telefoni e mafai ona fa so tai ai ya fa pe fo le tatou website le OceanNet.nz nai mafai ona nga ai mo le nei taimi ai pe o taua le so le wo fa atata atu wa ye le tatou company internet alo mafana o Samoa e tautua se o tatou atu mai se foi tangata o Pasifika ina ia fe tawi le lei ia tulanga o lo mana onga ile le service le internet ia male service le avat ai leo le te leo lau tupe tongi ai alo wa tau oi alo wa ne nefu lau TV e matamatai no ona wa uma lau teita ia ala foi te le tupe ia lo to falongo tia Neemia ia tamiti sa fotula fa ia po tama fo punef e le tai alo pa u lalo sa tatou OceanNet o le speed te alo le amtangon masina e umar fai ungal masina o lai alo ai fa tai tele a seta mon mato no se tai mi fai lo atu telo tatou information o tatou OceanNet alo fa tai lo fonga le pepe fa tai tele mo fa puponga la fo tu la waki e o te lo wa tali e la fionga e mese o le tulanga wa fa tuina o le la tali e le mana o ngola vaenga le e fia TikTok vaenga le fia fai live e vaenga foi le fia la venu social media o ko nga plan la le mo to nga internet la le te tau na join ai la foto so no fai ya no fa mai ro tanto fa tan no fa mo bole ya fa tai lava asiata ya e mo ila to mai fia fa nga ina foi le ale nei o nang ya e pengo fia lava lo ia le mata website se taimi ona tu ina tu le lunga le ngate le numero telefoni ia e fa so tai mai e pe a fa pe e te fia lango ina le o nanga a lo foi fa na wal tatu atu nu ia a fa fonga mai ni se o a inga o te lo ilo atu ia o le taimi ani le vidi mer numero o ke alwa kwa ni la fia fa pina o kenyeki ia ale nga kaidea o nguma I de pa o sapari I sapo ia a fe fa lo mai fu ia la ngumela nga wai lunga kap kala ngoi nga ngi mengi so ki ia masui ma dia la ikanyeki ia ma fa ma kama fa ia mai si ko fale nga ia mo kere ia ko ngeki ko ma ko ikanyeki ia a fa kai kere asiaka fa kere la mo la ngo ia mo fa e fo ia nga fa la ilo ko fo isi au nganga
ia o la foi se upu wasala ia la foi ngule ai nga ia ai o le kama whainga vai le ngā le ngi foi ku ia le ka kongo le se ke muri foi ngi ka ko wheroa ia alu asa sau malama ia pe ngā ka ko whilongolongo i pēr ia ai renga kailo le kama whainga ko foi o le ngi o nganga ia wale malu o ka ko nga ka lo alala ma papa ai ngi sila ia male falo lava siak faftai Malo fa tai malo so no lo viola waki ha me se vol fio ngai ale pepe mo no ba se lua talinga via pa longo a mu fo i la fionga ai me se malo fo i le sai malo e se tu langa tau le o nanga wo ye nei io ele o le ute ele o finga me o le vong ko fie po se tangata Samoa fai business ma ke providing al tamalo internet ke lo foi umalo sui ngai ya lo po tai a mata to yo na sui ia la fo ia internet ter matu fale langa le fai am utango to te pe to ti e tau reboot fo le tam on le fai masilo e hu yo le mo le tule nga fa malo mo le nga fa te tele moniau ele mai ia tanto wa no talo fo le tua e ilona au fa le tulango le business tele ilanto le am fai ona telefoni mai ma so tani mai ia awa fo ile mo miango le unanga i mo tamalawa ai mo le taimi lo fo tele tu fa so foi na tatu to filo ai sisi lao iluma se foi siat ya fa so foi malo le sai malo le pali io se tanto wotro malo foi le fa to io me se lao le wa to a polima o le wa mai a tanto fa tele noanga le sa fa tu langa mai le so le de me se tanto wa fa to noanga o tu male fio ngai le te fono so le Laaulialemalietoa ia au te teritonu ai wa tau ona to maanga i no le leile tūlanga o whatanonga le whionga i le te fono po le sunga le minista ia la tātou atu le tātou malolonga ia sa ili atu ai le tātou wavanoa ia i le whionga le minista pe atu e foi mai ai i le whaiunga le tātou proklame
Samoa malo le sai malo le pale malo fo il le fatto toa ele dei vango le fiafi il tanto o nanga le BluTV me so le proclame fa nga solo o le Tautai male manu ia fai vosi o tato tuno Tautai male malo lava le fatto toa malo le ono sai ati o tu malava wo ma pa nga mai le sangi no le tanto proclame mole tu ile fa malo male nga fa te tele vai jalo caro tu funga malo lava joli tu fine me se foi fionga le tu falute ma vai nga hanta a himal to tele lava o tu malo lava le fatto te lo fo le to tele lava o le fo e tali le tato fatal nonga ma le fionga ile minista to e o seanga o te mi fa pene fa tu la tala le e me se fo e fa fonga le tu o te mi fa pene e telea ile to vai ai wa fa sia fo ringo isi tanga ta fa salala ai me se lava o le tulanga fo ile le tau tali talinga o le tatou fa'aitalanoga ma le fionga le minista po le suga foi le Laaulialemalietoa ono tulaga sa fa'atulaga mai ai le tatou fa'aitalanoga ai pagā fo'i le fionga le minista le matua i pisi lava o le tamaloa o lea o'o mai le taimi lenei o lea na fesoota'i mai ai le ialu le tatou malologa siata malia pe toe 5 lava minuti pe toe 5 lava minuti ona fesoota'i mai la ia lea o loo galulue fo'i le tatou vaega moli le o fa'amālō ma le agaga fa'afetaitele le tatou production team maise lava i latou alaga ia o a'u ia o 5 lava o le tatou camera halu loa ma le tatou fa'asalalauga ma tulaga masania'i ia ai tau te leo sila mai no pisi telefone ia mai se lava le tatou so upu o leo lo ngafa ma le tatou nga luenga so tai Samoa ina ia tau fetutu na ile le taimi tatau ai mai se o le avanoa o le vionga i le minista me la le Samoa ia te loa lava o tau le tunu e malama o tau fo le tunu ia e fai tatou fa'atalanoga ai sili mai o leo te tu maulo tau fio no le tatou so tainga muli lava le about 5 minutes ago te loa lava foi la ia le taunin ngai le fionga i le minista ia le avanoa me se foi o le nau wantu le tatou proclame i le aso ma le aso i vai aso tasi mai se lava le tatou aso lu ina ia maua se tatou avanoa e fa'atalitala noa ai foi e o te lagona foi o tou ia o se atunu o titi faitama e malama foi o tatou tangata e mai se ale tulaga o loo pisi ai malu lau taimi ea o le tatou fionga i le minista po o le fionga fo i le te fono me la lea mau pe lau to vai ea mai se fo o le tulaga i le tatou proclame mana ia le tatou fa'atalanoga lea sa tomu atu mai se fo o le nei aso le anoa lava te loa toia o seanga ona join mai lona ia lea ia te lo foi nai tu te maramlama e le fa'apea anga ua join mai le fionga i le minista ia wa sefe uma isi au kala Iyo, oleh asefe uma boleh vano mana oi nau. Iyo, sefe ni si utala. Ya ailang oleh lavi. Efengan cana sefe. Lang oleh tau tali le fiong ngai le tanto wa malo fa alornia. Fiong ngai minister no winga little bit of time. Ai tanto faswa. Ina inisio matati. Leo au sia inisio tanto walo matapa fanau kusio tanto utru. Ai mesela le fiong ngai ala waki. Len fa to amai atu nei ola utala moni lava fo talo fo no fa sala lawa mai se tulanga to te sila fia o se fa manu yanga fo ilo utangata le maua wa va no ta nei ai mai se lava ile taimi a mata fa to a fa tu la se pisingisi ola mana ia io lo ia se amatanga o fa mo se fale tanto fa so ai ia au tali ele tan se tanto wa va no ile fio gar minister su ngal Laaulialemalietoa o lo fo ila fia nga mai se la o nga le BluTV o lewa mafai ona o fa atala noina mo le taimi mua se tasi o ke kilo o tama fa na wala tru o Samoa o le ave o se milionea o se fai pesi ngi siloma o po moni lava eyo a fai mafai pala langi o le ale me la ale mafai e tam e alo me tama fa na o le tatu o tunu a fai mafai kam papai e mafai fo e tatu Samoa ai dai lo la tala e mafuanga kele kupe kama papai o lai kumui I kupele au kama enga sa ola tala ia wa mana tua okay ro ke spark ia ke 2 degree ke Vodafone ia ole ala ka ke o ala ma tau ai ta tu tuki e to tonu providers fa pena atama papai
on lea la ua tu lai mai o lea ua iei toa manu wa iei fo ilan tau provider Samoa. Ia po walo me tama whanau mo tamali i so tātou atunu. Tō lalo pulu. Ia i le sunga po le fionga fo i ala waki. Ia e tala vau la var sunga ala waki. Sunga i ala waki Neemia Iosia. Ia o si tama tala vau la le no wawai e tu le komenia nisi. Ia o le whama i o kama avele. Ia lono winga la. Ia le ngan leo le tua. Kamiki AC. Kamiki AC le leila ia le AC e leo a mau company. O te fia whailo atu. O lea ua whailo mai. Ia o lea ua pale mai le safolau. O le fionga i le minister. O ie foi o le. Tai fono le vaenga whai. A le whaatua i le tua Samoa ua tasi. Ia le sunga le Laaulialemalietoa. Finally. Ia le ua toa i taunu. Ia le safolau lono winga. Ele ila se kai mi ma ke koe lulu di mai ma tau se sei po se ula o le fionga i le minister. Ia ele malai vaalele. Ai wo manatu. Ia fio mai ma tala mai o au tau mai le lei le folonga pe o le tala i le ngoi po lulu ele. Le fo wala lango fatasi le lofa o le tua pe o le tala tautali santo pua awa le ufta ia mauso lan tau ilili. Sa fola wala fionga wala levang kali wo kau tata vale lo fatu. Po le asa fatu e senga i le atunu ua ele pale mai e ui o lea. Fafela ia tu lo songa le Laaulialemalietoa le o te Polataivao Schmidt. Tai ia e mo lava na so vai malu poenga i la usionga le songa tato por kalame siata. O le nei fatu a mai atu fo inisio fontanga le malofia ia wasi fie fo temi nei mal tau fatu langana por kalame wa fe lava sai mo fe so po ai temi fontanga e pe fa mo e ni ta pusa tau fai wina o le fai wina o fa penana fa wa ia o inale o mafuaile tau fa o ni kato temi o lea ia mo ia tu le vai malu poenga ta po e fo ia se tato tunu e me se fo tato au mai moa i mapa anga tato TV ia e me siri siata ia o le fo i manuia ia ma tauto le ngatono le vava ia tu i la ufionga le fonga tato por kalame manatu foi fa penal ta po mai se tato tunu Iona vaenga uma le pai o Samoa ta ina ne koina o whainga luenga tutos. Ia ma Samoa lo ta ape le lalulangi atoa ma lor se fua i nei vaenga le fiafi. Pa lo whaamtai ia o ue lea i se isi me silia tu lo fia. Nei lo le whai loa i le mamalu lau tele o ma tapa anga mansania le BluTV ma le tauta ia e le nei asu. O lea wa moni lava o lea wa to ai taunu ia ma maua mai le lau fionga no whai loa i le amatanga. E au mantua whaingatana te ena le whionga le minister le lo lofi atu maripuru nau le to tele. Ia ina i mata upu e tau fo na o manino ma malama ui o lea. Ia wha te tele le fo ai sisira mai. Ia o matua i o malosi lava. Wa uma fo ia so wha tūlanga ina lea saf. Io e wha tangata o taua e sea ia ura mantou whale. Ia leo wha tanga au e so fo maloloina wha maile lantu tala. Asiata, you are a free bird. After that to allow me to what to for shil malos. Ele ia se si me lang o leo tato wa fia umalaba. E fai foi o ina Asiata ia mato foi pui punga le fai nei le fai mo fie. Ona nei foi le sa mai fontanga al capeneta e msala pule lava le pui punga. Olo fai a mato wa vai to foi ia o to ina. Maustaria ia maltato uso Amerika Samoa. Ile sa fai lockdown na po. Ia tato, ia le nei lava o tato walu ai le au tawhelo, le ua matana e ia tūlanga o le whae tete ma malu puituia. Ia alo iai pea ia tūlanga o whautuanga, ia malawha malosi au ia puitui pea. Ia whaftai nau te molo malos, o te losa kona whama sina te quarantine ai, ia pole lima foi. Ia vi, o matua i le leia lo immune system, o te lo lau mai o foi malosi lau whianga le. Como tato por kalame. Ia malesini o me uma. Wa sisi mai o tua. Ia o le malu o malu ele tapua inga Yesu ke riso le leo mamui. Ia o ia leo lo fa malu mai. Ai o le alta o le inisio fa afisi. La ufionga manu o le tantaimi. Ia sa no ia o le wa mai o na fa to nisi o minister langolang. O le fu mai to wat. O le fu to ia le lau fono ilalo lau fa malu mitanga ruenga o le fa to anga mafenga faiva me se foso sang fasenis.
O le la o lua o minista na ngolango o sa o le la o fionga o le foi se mo mianga i le matanga ruenga e misi o por kala me fa ta o to o fionga. Ia, asai o te loa o lea ua auto mai mo mai tūlanga o lea ua whaupopo i nai le minista lango i le tanga luenga o whātuanga penga whaiva ia ma le este tausi ma le sros o le tofa ia mai ava fi mona tito. Na iei o na mafuanga lau te tele ua mafuai o na mo mia leisi minista lango mātou te ngāli due whātasi. Ia ono le tūlanga ua taunu iai fufuanga lua mamao ni tanga luenga. E peon sid fia asiata o le fionga eba ele pa ia ua iona. O le sina minista lango mōmua o lo ngafa nei ma le vainga atoa i tūtino tau whātoanga. E a fio aire mtanga luenga o whātoanga i o whainga whaiva i e malafmanu. O nā lo o ave uma ielwha mōmua o le tofu. E fionga ia baele pa ia aua. A fufonga fo ia whatatia mo le tātou mtanga luenga le sros, ai meise le tātou mtanga luenga o whainga whaiva. Ia mtanga luenga le este tausi. E le lai ki fo i fufonga ia ua whatatia le tātou mtanga luenga. Ono le tūlanga lavala le nei o le upufoile sa uta ua mua siata o lo o tā pena le pepa e aver ka peneta. O le whamoe moe. Ina ia tuu vai ina le mtanga luenga o whātoanga whainga whaiva. Ona ia ile talitonunga o le mtanga luenga o whainga whaiva. E le te tau o na toi lalo se si mtanga luenga te tau na whatuina sana mtanga luenga tu maoti. Ina ia matua au mai umai le mana onga o lea ya ngai e uma le toe popo wina ma le faufa wina o le nei mtanga luenga fo i le malo. Wa leva na ilalo le mtanga luenga o whātoanga. Peita. O lea ua mai tauina nei le se furu tau sana taruai. Ua mai tauina ai le te leo le siitia o le tala whengai. Ona te ta pena le neim tanga luenga i situlanga siri on tala whengai. E avem tanga luenga tō moti le malo. Ma whatupula ina i loa le tula i mai o le atina ina. Mea lava tau whingota o le ngata i whale. Tā penanga o wawhangota tele. E tainane foi le tā penanga o whawhaile le ngā ia. I le lau ele i tātou tilapia mai abai. E mai se foi la abai o tuna. Ia e mai se foi la le tapenanga o whawhaile ngai di sami lava ia. Ia i tātou limu, tātou atao, tātou whaisua. Ia tātou funga ma mea mwhapena. Ia ato aila ma le tau mwhainga ina ia mauala banoa so tau au vāvara latu. O le tapena ino le au ina atu. O tātou wia umanei. Mo atunu mamao le tātou maketi whako. E voe te sisi le mai asiata o le tapena le taimire nei. Le tātou Export and Import Authority. I le atunu. O whamoemoenga umalana. E mana o mia le tapenanga. O se whainga whaavae mautu. Ma se whainga whaavae lau tere. E tū lai e lava le tanga luenga whainga whaiva. Iona ao maona vai. I le tūranga lau tere tū maoti e lava le tapenanga whainga whaiva le tunu. Ia talu mai nei le taimire nei le ai on tātou export. O le tasi le nei o i tūtino o lo sili o na mauai tātou pingota. O le tātou foreign exchange o wawhangota. Lua awhe suono. Ia sa o iai fo ntanga luenga le na whatau tūra e minsta. Ia inan whau whale mai e company a te telele lua le tonu le taimire nei. Ma le tawalenga la le na. Le tau mawhai e whalau tele company i a te tele nei e lua. O lo i tai umai le wafu i mata utu. Ve lata le ono suru fit suru whangota la papoa. Ia ale wafu fo i mata utu. I o whapenana le to e mose avano tele. Wa mana o bia lava se ta penanga o se wafu lava ia. Mo wa whangota. Na ia sa o loto i la tau ta penanga o le mai tu tonu o ia. Ia maltue whawhau container, maltue ave i le mele o le transshipment. Ia mai se le stepulo na lua le, wa lewa na whaatali ia i nei company nei le o mawhai na whai, ono le tumu sasai o le wafu re mtaut.
le la uta pena e lo vai ngalo na rua o le amata lona mai ona mai lo le filei ma process a filei la ma process ia o ia lo nga luenga e mo wa nai tatu tangata ia o lo fo nei ta pena nga titaini fo ina memori del cabinet ina ia fatu langa le me la tu la ia le fatu langa na o se wafu la ia mo penga faiba ma e fatuina la vai me lo tu ia le so enga nisi foi o li lo yeto mai fa pito la to wai lo ta penanga le e wafu in tautu na ia fai lo mai po feo Samoa o lo ia nisi tu langa e ono tala fenga ia ono fausia ia tu langa wafu na fuanga na siata wa mana mi ai sai si mensala ngolang ya mal tu langa na watu ina lo ia mai ai le to fai maiava yo ia na la ngafa Malaysia so swani ile ofisa fai nga fai ba ya o ina le la ngalu fa pito ai le to fai maiava tu langa to fai nga vaiva ya ma tu langa so swani voltato este tausi ya ai mai se foi le tu langa o tato stros ya la fionga ya vai ta fenga pe ia na matafa yo le tu langa to fa ia manga i te pare mene langa la fo to fia le fionga ya vai even te fono tupe o lona wi o ma to te le ale venga le to fa so ia ai o tata wa ma wi el pito lunga e fa ton fola uma meia ina i paina te so fa uma tu langa le pontanga mataranoanga ia ma yo le lei le pepa ma to te tu ina tu ile cabinet ina ia sila fia le pare mia mar cabinet ato ona failo le fa ino por kala me le fa tatia ma lo fa tai lo fo le minister fa mani no ngole vai liulia la be ia tu le tulanga o le poloketi o fa si le va da va no ngau te le to fisiringia lava lo fionga ile tulanga o se update o le tātou poloketi miliona mo i tū malo uma. Ai nga te lea, whaana e sau noa, o a whia ni tū malo po ni e whio anga fwoi mani komiti o mwhai o na whaavaina, ma a mata i le tūlanga i whaatuina o lātou ofisa, mai se tala mai i le tātou poloketi lau whionga le minister? Ia, o nawa sisi le mai ufa salawa, o tangata whainga luen. O kaua palaia. Yo, leo sisi o mai o si fo lima nga ngai fo dong. Mo el tūlanga o le executive officer, o le presidio o le officer, ia o le pule langolango o le project manager na, ia mal tangata fo le sosoani le office clerk. O le lau pasala lau tapuni vai asol nek, o le amatanga le nao le haianga o tangata. A le lua masina teluai, ia na mai aina filir committee whapitoari tu malo, se furu fasu lima ia tau fai pure te telefona. Io, tu sala su fasu, su fitu tangata fai ngaluenga fau, a lo i tu malo, ia matango le proketi. Ia, na no vorola ia ma fa tele su fitu na lima su tasi. Ia elata le iwa se lau tangata fai ngaluenga fau. Iwa se lau, oba mala iwa se lau tangata. Matala ia la fai ngaluenga umai tu malo uma te koki. E se fulu lima sutasi. Ia, tu i folo ia mapule nu uwa. I leo sa non minista a ia mtanga lu. O le ama tele pule nu umatina. E o mai komiti leo, i le la fatono, toi la tonga luan. E tau toi o mai mamao mtanga luan nga marfala velave i nga luan mtanga luan. A o i, o komiti leo. O i o le afa ton fola wai umati na e anu umai tumalo. Patoanga, whaiva, la fumanu, sio manga nga te fale a wala nga lue vai paipa o ati na e umali tumaro komitira mai o la for komiti vai so la fale lea e tapena mo ofisa mal tu langa silil na le ufa so fa fole takto bosela wasi ya o le amatanga na le tavid mai masalo e lega lo ifo lusu mo tupu tumalo le woman listal o le umana le stala, ta pena o tangata whainga luenga, ta pena lo ofisa, ia sauni lo mule amatanga o ta penanga, ia o atu ia yun, o run ofisa. O yuni la, e tau nua e lola le polo keti i tūranga, o tō mai lo le miliona i wha. E tau nua mai miliona, o man ta pena le ano whal. Le ano whalo le au whainga luenga, le ano whalo le ofisa, o kesi le au lau no poa,
o le officer full facilitate ia computers kesi tapoti me uma male o fenga lua ia ona fata mo e lole o tato miliona mo bua i talo tupel tau sama nei ia o la lava o se ele ngatonu me uma siat e voina e fa fonga mai i leisi tu le na te fai tio ele mo e pepelo ia la fai mai nei fai mai i oi se fai pura a te nei me ale ia wa uma va o ba fai le tunu ele tupu le me ele la wa sisi mai nei asia ia o le wa sisi mai ia wa mo ia ne io e pe le nganga na le sa mo di le tunu e poi sa vai tu foi tu singa le au le malo lo ma le fai tio o le lua se la wa fe le na ma fona le ma wa tato miliona tau sanga le nei tau sanga le te nei asia ona tato te mai e pasil talo tu pe ase tema wa tau sanga fa tu pe ere ma fai la na to mai se miliona ato ele ta penale ano fali le na la ina to lo na le lua se la wa ale tu malo ta penale le ano fali le pa le sa mai miliona le lo po fa fe na fa na ere lo po ai faia ere lo po wa fa le ta penale se metes o tu wai na tato wo tu to me fa tino malo fo ana uma lor palota ya apelila me eu mai ayuni walu proket o man fai ofisa o man fa tu langa la fenga ben eu mai la time nei la fai we will tell her tupe o man solo pure le milion ya le la fai tio mai fa peu po fe le milion al tau sanga lente atune sa ia le milion ai len pentu ai fa fe len pen fa tino ona o pule tei ele lava le tei meta pena le ano fale o me fa ngalo fa tino proket ele la wa tauna mata pe o fa yat se pode nei mati apelila me tolu masina le la ta pena ai ofisa au fa ngalo nga male system ato fatino tato miliona tala e pasi lo tato tero tu pe ayuni ia ona taunu urola io tato poloketti e miliona tala e fa so un me un fata ti tato malo li potile na tato update mo tato $1 million project ma lo fa tai lo fionga na o se vai liwa le o te vala o te fa visilia tuai a o manino ala lau fa metalanga lono winga la a tale tai mi ole a pasi ai le talo tupo le nei tausanga a o te uni fa tai tai nga wai au mai ai ele i mautu le ano fale anisi la voi tu malole ai fa tala le ma fale ano male tritonu ole ale ata lono winga ele o ye foi la se me a mai foi la ia le tele o teu ngor fale ai le isi ano fale le tu malo ele o tapena mo proketi la ufionga a foi tu langa na le na mai ta ele tau mi ai tu malo o tapena na sauni e sapo famania o ia le tu malo ele o tonu pule la to wa la tonu tu malo o fai pule la tonu ya ele avea la le tonu fai pule malona tau fai pe tau mia ma fale angal polo e avea ma me le o poloketi no uma tu malo o ia la tu malo ta pena afio mai ta to wa ta to terba e wala volta to pu masania misirba e tsaidi le so papa e wat alfa mo na ele ta fia ta lo le temi wa mata ta to o ai lava wa ia mata ta to fanga solo malo fa tai ya mo fa mani nongol be liule o di show fa visili o mta uplo tele e tapa se fina galo lo fionga le te fono vai fa fa le to ai tau no tu Samoa fa na e tau fa mani no ni sio vai ngai tulanga nei seila ia po le woli nei wa le to fa fo ia tu so tatu tu no tulanga o no vai nga fo wa satia ia la to o nanga mane le fa maoni vai nga tu le mai lo fionga ma wai se fa mo ngalo fionga ile ma tau o te le maua le mata upule nei seila ia fa no watu nei pe pa nei tai au mali maua details ia e paula balea ia wasi fie foi asiata e tawana sa iri por alma foanga al tu alalo lavale nei o fa fita uli nei le watu mai o nai fa le tonu o nanga o nai tato alom fa na o lo malanga ia tunu mamao
Ia o tu foi fita ia impa fitau. Mai le ngata ile usai le lunga va. Apena foi tato malanga fa vai temi e batu tau nga apu por fasi manu mo me va pena. Na mai al fono ka peneta na le la. Ma laudili waini shom tau po tau na tato tiro le I fa fitau. A tato tau mo fai e so SF4. Tulanga la vai tau RSE na wa si chila Asiata e fallinga o se mata upo tau na tato whalangolango iai. But for the long run, te lele a fianga mo Samoa. Ata lai whawhita, uri leu tato wo ai tino maari liu, wala o mai tato tangata na o sa iri manuia awa mai o maari liu. O a fianga I whawhita uri whalau whasaina, ma pia, ma mea o tutuk, o mawhitanga mo tusia, ma mawhitanga whaale tonu, ma misa leo o tutuk. O lona winga, I awa ne tato mana o tere le, I a tato manu mene lo penga. Ina ia lau manuia, ma lau manu, ma ia malu pea le, te tapu ao ina o whanau o le tunu lewa anga I whako ngā lunga whapai teimi. Ao aula vai ele minister whatoanga Asiata. O manatu e tauna tau fua mene o le lau whafo tatu tangata. Ia la umanei la tangata e whafo. Ao a me la tau tua ele tunu I porkalame leu whai atu. E umanei wale se umangale nu. E umanei wale toise malo sira nu. Ia na ole ngā lue mo le manuia o whatoanga ma le atina isi atunu. Ia e wali ano tatou. Ia o le tūlanga vore nā sa wharia manino la walkapene te whai. Ai e whai fua. Tanga e whai fo tatou mana na o le tupe vabe I le taimine nei. A o le taimine nei. E tau tatou tilo I tamaiti no nofo I Samoa. Whai whaatoanga I Samoa. O le la ese le atina e umo le la whai le malo. E to e so whani malo so me e o ma so yo le mai tangata tau sa iri ni mea. A le taimine nei. Tatou Export Authority, import, o leu tapena. Na ia awane I te tupu. Ai malio tele mo se tari tu mo oti le ta upule nei seila talo fai ia pa fa pentu langa pa pena ia tatou sa iri di pea ai tal sia se metu nga e ono te wa fia ise soifua ia male ngota de leia. Se tatou atunu wa ia fai nei a fia I swa fai meia. Fengta tele tatou reputation. Fengta ista metia wa o ngal temine sa iri ni ava no I lungo ba ava mi fa pena. Ai se manino mai le matole vai pola le motu. En tate feira sta tele steni cheta. Malo fa tai lo fionga le minister fa tai mo fautuanga utu ina mai mo le taimi. O le simta upu le la fa fsili tuai. O le ma faile au mai le to tele wo ma pa anga le tanto prokala. Ya be se foi le ma manu lo tele se mai se fa manino wa moni au tala le vai ai le lea. E ono fa manu lia ia ma fa se nai fo le sila fa fonga ni sol vai ngole antunu. O lena whaatala noina ia le tō whali moni lunga o nisi o porokalame I au setalia. Nau le ta ua le porokalame ai no mata I fo. Ia asa ia ta ua I le sau noanga whapea. I le mata upu lava lea sa tangofia I le whiongat whonga whetalai. Mata upu ane I pili fo ia lena e sele mena I oe le pale mene. E sele mene le kopi na saini le au le malo. E sele kopi sa I lunga o le au penga te whailangi ale fono matulanga whapena. Au le lana ia sau noa I se vai liu whapea. Na mai au na ave o na whaasaini. Ia na tue mai lea. E ile tu la fono na le pale mene masania I o le tolu se funutasi aso. E tu mai e te taatia iai pe ongo toe tu iai to tonu nisi suinga ma nisi o vaenga whapena. Ile tu la fono lava lea. E mawhai le sa e se e ile no fua o le whawhetala. E se whainga whapena ia le pale mene pe mai au na pasia ni tu la fono. Ma sainga ma ave sainga le au malo. E toi foi se taimi pe se probationary time foi lele e toi fa vanga pe ni suinga e toi momono ia to tonu mai ane fa fonga tanto o tunu o le ua fa lo tele fa pe irungo penga te failanga. Tona sa no I lo fio. Ya fa stai. O te loa e matua se al fa tu langana al to fa de te pule ala le pule. E le o malama le pule mele no tu pusu so ngale no fai. A umalona faile tu la fono il parliament. Ona tapena lolo le mele ave sainele ale malo o le certificate of assent.
O me lava e pasir parliament. Ona mai lo le tu to tonu tula fono. Ona ave lo la ia I tonu parliament. Ave lo to tonu le al malo fa sai. Me lava a pasir parliament. A mai tu fatasi. Ave lo le ile fiona le al malo sai ni mai. Ona fa ave lo le tula fono. O me la le sa no ia le pule tula ngale tau fa mai e tasir masina. E ia le longa e tau ai. Po wa ia ni me o fa le ton. O me la fa le ton taria. O mo spelling mistakes. O me fo ia o missing fai upu mani me fo ia o tu langa me like. Mo me fo ia tu wai o se seres fai upu ana ile fai upu. A oni swinga o nga. E ono avea ma me fully ai le tu la fono ato. O melana, ele fai ai fafoi. E toi aver pare mene fa sa o mai. Ele fai ai fafoi. Ale melana tu. Ona mai ale fa sa o nga ave le ale malo. Fa foi mai. Ai si la turvainga. Ese se umalem ta upule na fa. Wale tu o ito tonu isi fai upo le tu la fono. E matua sui ato aile. E tu la fono a mena pasi mal parliament o le mela sa tauna fai sa tauna ave uma mai swinga nana misi tu ito ton ona toi ave lola I o certificate of assent e toi sai ni le mai le al malo al mela na fai e toi ave nana no fo al vai ngale tu ito tonu me na misi mai tono le parliament sei mai sai ni lena sai ni mo tu lo ito tonu e toi ave Didn't avete Ele so ai se ai swinga na le pose mena ta pena ina ia au lava nei fa maunia pe fa marusia ba nga le tu da po ai fa to a me o le malo ai te tilo tu ele le tu a to te ton fa upure na bis o lo nga luenga la sa tauna fa sa tauna mai a to al tu la fono to fa fo mai tu te tonu le mele na bis ona to avele to sai ni mele al malo ele fa il processo na o le mela le na ta o le swinga alo ia ele I fai le tulanga alo ia tau pai ia ina le na tu po le fe ese o ese le mela na sai le malo ese le mela fa sala lau ele ia ve le malo ina tonu le tu po le mela al tulanga le vai e me onga ele fai ai fa foi e fai to tonu le o pare mene pe fa pe e ia ni me onga e to sui pe ni me onga te fa tu te tonu no mena pasir parmen a wole tu o te tonu tu la fon pero tu langa na mal fa mam la mangal na a wona ita umama ina fa pe o leo mela itin te sui o me ai le tu o tonu tu la fon e sui u mai tu la fon ato a le to e mo mai o le fa to mo tamu tu tonu lewa mai tu tonu a wole to avele al malo e se ne fa sa tu la fon ale la war se la par me sai ni len fai momo lewa mana tu la vale al malo o le me sa o la ia ale u fa sa o I a wole to ave fa sa o le al malo a u fa sa o I fa foi mela na le ma fuele ese o copia pe toru pe fa version siere tu por fa fitau bila a pe la mama na tau toso mele mele na fole fa e ele malo si an fa e fe su ia ni mea la popoa e ti o to ave del malo e fai al menna o ina le pisem kau malo fa tele lo fio ngale benista wal fa mani roi no le vai suole ia pana tu fo le o tonga ai esa il fa fonga anga ale malo tele le tunu o la sir muli o no fa lo fa tu no le tata mi fo ia wa o mo le tami fa tu langa ino le prokala me ele fa ina mana tu fo ia fa tili nisi o tamata upu mo le la fu vai aso ele o ma ele fa aso le tu am fa na e to fa mani no le vai ngale o le tele lava o fa metalanga o mai fo ia le tu ngai mo le suita itaia pe se fo io le so upu felu tu si le to fa le le pule au mana artificial ia la fionga o no lo fionga le te fono o le fa pe le sa unanga fo ile e se ame fa la wilo mai le fionga le tamai tai pa le mia
I le mamalu lau telo le atunu. E se foi mea e o mai e fionga I whaipule. Ia matala no mai ai. O mafua o mana o te fisirigelo finanga. Le anga tasile nei o porokalami. O le nei e whaailoa ina finangalo le malo I matanga luenga te tasi yaso le vayaso. Ai peila a whaalongolongo atu fo I wasau le whaametalanga le. Ia e pi tau whaale le lei e fua le no nofo le lei o finangalo mamalu le atunu e maise. O tatou porokalami o longo pui ali ai. O manatu tau lunga I le whaafisiri. O le aso finangalo. O le ae me whainga ka ina talia e le tuangai. O lau fionga o le taifono. O lau fionga na e amata mea mai lava I le amata mai o le whaavai o le pati o manu malo. Ma whai ma malo I le teibile nei. Ia ale pei ai sau noa le tele lava fo onisi o minista. Ai whai mai le latou tala. E le e se hameanga e kalangoa mai ia fionga I minista tu lau o tau taulangi. Na o le fionga le tamaitai pale mia e sao mea lai sau noa mai ai tu lau le fionga le tamaitai pale mia. Pero tau lunga I lau sau noa ngalo fionga lau. Ia, whaftai Asiata. Ia o te manatu lava le se manatu fau le manatu. O masani ala tau le me folo le one man army. Sa sa wele mea. O al tulanga umana sa tato wa ye yaso. Ia o whavae ma le tau pulenga le malo fau. E tatala le ava no ia mato umo minista mato te sau noai. E foi te wha fonga lava. E le iese mea tasi wha pia wa ese isa tala ese sau noanga te mai tai panemia. Madi. O le a lava se me tasi pe rua wa ese ila upa mtalanga ese sau noanga al pan. E mo mua wha ilo al panemia mata upu te tele uma. Ona usalani ilo lea. Whapena foi le sau noanga ari minista. Whapena foi sau noanga minista. Ona usalani foi lea. Siata o au o le suita I tai o le vaenga whai. Nai te sire fia. Lo tu waka wha suita I tai pia olo le maua lunga o tulanga tofi o le vaenga whai. E le whapio te whai atu lea. Nau na ese o matulanga ma le fionga le sui parimia ma le parimia. O suita I tai. Ile tai tai o le pati. E te lela la ua ia o te tautalai. Nei o te tautalai. Ia, ai whapena lava le taritonunga la iai. Ele uma lava le sabe uveu. Ia mar fai mai peo tala ma le tele o atunga lunga ia fai mai iai. Ai ala foi ono utari Asiata. Ia, ofesili lava o lo utou sau noa mai. O lo no o le ale au ngau tāpol kalame. Pea ofesili mai au whapeatu. I whatali la se itali atu wat. Whatali la se itali atu wat. Ia, nate, e te mua e ofesili o ministaia. Ia mtangalo. E no salani la. E salani ala mele te aluaya. Ona o le tūlanga. Ina ia manino ma malama mata upu uma. Ia lela wa vai ne le mole to tasi wa lola le temine. Na nanga se ngase al taitai ma pulpulu ia fala il sunga tu le pa le loa uma mena ia. E no lo le fai upuna. A o le ma fai na tu la I se tau avel ngalwenga. Ia ona fu lo sau no. Ia tu langa uma la wala ia se si metela no ia. Yo, ai leta la no le mele fa ma la mat. Ai le uma lava tu mati. O me sa no ia il parmia. Sa no ngana na. A o le tulanga ia le tau mo fa ia te fa manino ili. Fa manino le. Pero o lo capacity le na. Siata o lo tulanga fa tai fono. O te tala no ai so se mata upo a fiele malo. Malo tala no o le suita ita ir banga fa upo. Ma wa fo le minista e ia mtangalo le foi mafuri alta tala noanga ba super sene iva super sene o le tinga enga fatanga fainga faiva ia ma tu lo lava sa mo o wa nei sa o tu ma fola ile atu no mai la mtang e la me o te pisai nei po la me te tau tala I tu lo lava al fa fonga le tu a wa ne ma faia ia malo lo le ai le se Paulo se ubu fu le malo lo le la io e tu mai la no le fa mal malama tau na fa manino me mo le tunu fa matalanga ia ma so ia le tau fai ia ma fai tio ele sta to me mo wai alo lumal ta to va mo me lango me tau pa ia pero se tala tu na ai a fai o fa manu ali ai se fina ngalo la to u de la to Lau fai tio foi le au la tele na ai o lo tio
o le whamani e ino fina ngalo, o le au whafonga, o ilatou, o lo mana na ini tadi e fiama watu. Ngā ruenga, matina, e manuieta tō tunu. Malo whaptaitele lava, i oi wa manatu ke whisiringia. E le anga i sao lele fo i le saunonga. E mo i hele o se vaenga wa whatu atup. Ia ai o le tele lava fo i e filongia ai, pe o le tala i le mauta tausi e ai ngai lua mare mamalu le whalitoro. Ai oi o lea ua te tala le taafi le nei vaenga o le fiafi. Ia sa mai le tō whātau walunga le tā whaatala noanga. Whai alo whatu fo i tūlanga o le whasifo le lai le ne fiafi. Lau fionga le minister po lau fionga le te fono. Ia, Samoa malau whaafonga a whai tau la uplu sa upu ma le angatonu le tau talanga ia. Madi e whenol fina ngalo. Tala foi ia sala ia vala se upu masinga ngana. Tau whai atu pē wha malmalama mta upu uma. Ia ai a whai yeini fina ngalo o lo whape nā ona. So ali ai mama whatia ia. Awa te whalongolongo mai mātopo kalame. A ngai vai sa TV mana vai sa ka komite sira ia ai lem faita fi ai la unga venga tau na fai por fal man tatu ya la le sa mo la fa fonga por ne yaso hasta ya tu lo manatu lo stauto le ngatonu pa pure mo fai mo tiuti nga venga sa fenga ia i sa mo ya tu no mau so se fata fia malu le tu no yon tu lang fa lupe na ne foi la fenga lo ngatu tofi ma le talo le tu no Aftai mo me uma. Siata, ia, aftai u foi lo maros. Aftai. Ai atu na umanea la ula fala. Na ufa pea o tau mate atu po mose po Yesu na yo to. Ona tulanga toto. Wa si foi o Yesu se acha savali mal toto to ina. E peina rona e mose basani na o mal toto. Ale o wa ya o le wa fa pi me la tau le mamoi le mamoi le salamo usfuto ya lo fangia le tu le fenga ye mo faigo mtiti mga lwenga le yaso ta to talo ina ye un saul fo longo ne ba yaso tapu a ina fo so ta to no de covid o lo mumu le taimi nei ma fi o mai to te de ta to talo mtapo yatu o le o se mali la verta to ba le ba malu yo tato ngata mai al torso tasi ele tifa o sa le tato faifo mai ya tu maunga o sala fai anga mai va de faleo ya wo umale tulanga pole tulanga se pa mai ai manu telena le fia fisa mo la fa fo mai tato to pelo ai poi sesia tato por kalame tato wa lo fa tele ato felo le fa mo fo ta boli yo ngal mai tai pa le mia sui pa le mia marca peneta Fonga fetelai, sui fonga fetelai, sui mamalu umor para mene. Pastel talo, pastel tapo, mai molcato malo, mai ser mato, teri mawatu fanua, sui fo mai manuela fiat. Abda jele lo veo ngai te fono le sui te tai, lo veo fo ile minister Laaulialemalietoa, tai wo tala le to pule le famnianga wa tapo inga mawo su tanto wo tunu, ma to momonga moripo fo i mo lo veo e a pula pe le lai lo sui fo la le e awa na faulo pale fianga ye malau fionga be sio le fionga te mai palmia ka peneta mo tanto palmene antoa lo fa tu tanto wo tunu e manu ye to mango le fia soi foia soi fo mai manu asiata lo teat atete soi fo rambo ya alena bori le ngang fa malo ma ngang fa atete afta isa mo la tu pele la to sangi ma la to safi lungo le tanto programa le to tia ia o tanto wa sopo ma tanto tei fatula ngaina ia pea na tanoa le fionga ile te fono sala ia vala o le nau te inga o nanga lau BluTV ina ia moli antu ia tanto wa mata upu nei ma fa maninonga nei ia e lo mota malo lawa ai mai se fo lu mo lau televisi fa sala lau ia le tembile nei e te nofo tapena ma fa ia o elo filifilinga e le vaenga tonu o lo ta oto ai si o tato tunu Pea foi ona fa mai lo isi o prokalame. Amu ia foi tatou, amu ia foi la unanga le BluTV, o foi le tangata o manatu mai ai. Le unanga vai. Le ma fai ona tatou winu vai mai la vai le sosia. Le ka ko ke feingu sa o mai ia i le puna vai. O le malo o lo tu i le teimi le nei.
tātou te leo no mai se pai pasisi ainga, mai anel whaafonga Samoa. E ala ia tātou resource ma tātou whamatalanga o lo au ina mai, le hai. E oi, tātou te leo no mai se ngusi pepa se ainga o se ngusi pepa se whale whaasara lau se isi. No, lea tātou te no sa o mai lava. Ea ele sosia ma le whaapongai o matau. E tu ina tu matutu lima. Pe yo le tala i le mota i vai tutu lima antu. Awa lo tau pa ia ma lo tau ma malu Samoa. La fonga va tele. Ia se la manga wale tau tamali ia me se fo sa a fonga anga se upo tau la uru. Fa si fo le tau tua bla unanga. Ia proclame fo ia le tau ia ele di vanga o le afiafi boli fa malo le sunga Laaulialemalietoa boli fa malo le fionga la pepe fa pe fo le fionga ya lawaki boli fa malo le fionga ya lora kaolo tato malo le ne yaso fa tailo to saul proclame ngata le fa tele tato engineer rams mravainga me se fo Ryan mo to mala o lo nga lue tau sala ya pe fa pe fo le usa Lorenzo ila to fa tsia tato proclame le aso fa tele au le sinio nei me uma oe Samoa le atu tofi le atu pele le loto malenganga o omina yo le share kangoro tring le share tato proclame e me se auto unga lunga tanto YouTube channel alofa te le atu asiata ma le tato proclame le tau te yae e me se le BluTV omi mai sa tau fa fisili ni se proclame e ta ua le tau feedback e alwa lo iluma le tato o nanga Ea ala to ona le nei Asiata Pio Vaoliko dau alunga tuai le tutua le tātou BluTV e mai se o le tautai e le nei vaenga o le afiafi au li tia le tua tu taimi tātou whiloa i le asotai au ma le fionga ia whawalo lofa te le atu soifua mai emanuia.